Jobana laka gape le go no Mantwa ya gae seo ke sešupo sa gore re tlo hwetša nako ye ntšhi ya go ba mmogo. Maja wa ka wa tseba nna tebe ya gago le Mantwa e ya ntena gane o mohlalane. Ao wa rato laka o seke wa be wa bolela so a ke re wa tseba gore ke le rata ka moka go lekana. Seo ke a se tseba mara ga ke kgotsofale my love. Wena amogela bonnyane jo ke go fa go bjona gape ga go bonolo go le rata le babedi le wena ka mahlo wa iponela gore ke a leka mo le opiša tlhogo le lena. Hei Ke a go kwa. yes jebana la ka le le yellow bone. Mpotše mo o mmotša neng Mantwa ka relationship ye ya rena. Rato laka gape Mantwa ke best friend ya gago ga o nagane gore go mmotša ga ka go tlo senya segwera sa lena. Yane o bolela nnete e re no khipa taba ye magareng ga ka le wena. Ranzwe ke a gae ke gopela o sha lo hlokometse rumi. Nta endla tani. Ke gopela gore ga o tsamaya o se ka lebala go khia room yekwe gape magojo a mokhwe a chate le go utswa toothbrush e le gore shitse ba e berekishitse. Mantwa a o fanelange e bilela nta inakekela room le. Ska shala o tlisha bashimanyana ka mo. Ange endli. Maja wa ka wa tseba today gona wang spoiler ke dimo ka re Mantwa ka fetša kgwedi ye ka moka a le gae. My love wena no enjoy ya moment o lebale ka tšintši. Wa tseba go a nthabiša go bona gore o swara nna botse go feta Mantwa. Lulu ke go botša ga kae gore ke le rata go lekana na gape Mantwa le yena ge ya boa mo ke tlo mo tliša gona mo ke a ja seo rena re tla be re se jile. Maja wa ka nna go bolela nnete ke nyaka gore o be wa ka ke le tee. Lulu wa o ka re wa lebala gore o side chick ya ka gape o ka re o nyako ba maini jwale. Oh ke a bona bjale ga botse mpotše mo ke eng seo se o dirago gore o rate Mantwa gape mothola o bifile mose. Wa tseba ke eng Lulu ne as from now on a ke sena ko kwa o tsenya leina la Mantwa ge o na le nna I hope ra kwana. Ngwanaka gape nonni wa kwa le ja eng kwa campuseng. Mara mama o bapala ka nna gape ke bolaya ke tlala kua. Eish ngwanaka wa tseba ka moswane ke swanetse go ya lehung e be ke nyaka go go founela frugu ke go botse gore o sa hle o sa tla ke tshwentse ke network. A gona bothata mama ke tlo boela campuseng ka moswana frugu. Wa tseba ke eng jobana laka le go no gona nke gore wa le kua roomong ya ka. Ka nnete Wena sepele o ye kua roomong ya gago o tša go hlapa then ke tla go botša ge e le nako ya gore o tle roomong ya ka. okay my love. Wa tseba ke le go founela Maja ke mmotša gore ke boa campuseng ka moswana frugu mara a sware phone. Mara ke a tse gore ke tlo dira jwang wa tseba ke nyoko ya roomong ya Maja ka moswana frugu ke sa mmotša ke nyoko motia ka surprise. Maja mfanaka ngisho re bosi ke dile kwa le Lulu o khare life ka spoon mfanaka. A choose very iketlile boy. Ba tlhoko bolena Maja na bona monna re sengela monna re bola ka mazwai. A choose mara ke nyaka ntirele favor gona. A ka bele wa trauma ke favor ya ine bjale monna mkhotsi. Bona choose ke gopolo yo re bala ko roomong ya Sema gape Lulu tlo re bala mo. Mfanaka a be ke bona monna a o tsinyi nago Maja o Maja go ja ka nnete mara na re go botse it will end in tears. Bona choose tlogela metlai ke nyaka gore o vae no so ke nyaka gore Lulu a tle mo ke gona bjale. Ke zamaya mfethu ne go pela rona le tshirelo ska la balloon yaga or else to fapana a ke tseba re wena a wa re ka jaole o shumisitse tšhelete ra go tlhaga ja banyana so balloon yaga ke khumana mkhwane be gone.
a ka ba pe ke seleše tšhiri ya ka tlala monna a na nkhilitsene ke rola gore motho a se ka bula frigi yaka o kgang gore o le di-spinini cake nkoboya nka bola motho warra ga ne wampleditše mo tseba gore ke busy a mona ke go lebala re o maja dibuka mona o bjane warra a ke na nako ya go raloka ke re wampleditše mo isa maswafo fase seme wena o pela o etsela na se fela bro okay let me guess Maja o tlisitše kgarebe kwa roomong ya lena kere ya ke le friend yago yo etsela roomong ya borena tonight wa bona Kamo monna gešo nkompotše mo ga no a o dumela motho a go sokodiša roomong yago monna kere ke etsela na wa mpublic o etsela ore bjane o ka no robala roomong yaka nna le kgone gona a ke robala why ko crossnighta kwa library a kere rena bana ba sekolo re na le di-test next week monna wa paka test efe wena monna o tla tseba bjang ka yona sa attende ditlase wena Maja wa go tlaetša monna ke re ngwala test ya ena re ngwala test efe yo a ni swi tivi no ni ta tlela njhani namuntlha la rhumini phela munhu a nga tolovelangi ku tlela a ri yexe ni twe na ku ku na makhamba lama ma nghenelaku swichudeni a tirhumini he no khongela ni nga ngheneriwi la rhumini phela mhani la ta fana ha ri ntsongo Maja wa ka wa tseba room ya lena e botse kudu le dithaga ne Maja my love hape ke re today gona re tla ba le a very long night se mo botša nnete monna na ke a re togela ja bala bosigo ka moka monna a se selo swaka ja bala bosigo ka moka ko bona nka re ke tlo sia we one wena warra you don't take your studies serious Guys, re kgopela le subscribing to this channel. Re tlo le tlisetsa content e ntši ya go kgahla, so please subscribe.